Masih jamata fiabullah, haleluya. Permisolah jajamika de permisolah. Moiko laba lagi tininun yang la tu tamang zoom sewari bibina glagiam thebga siba jamata tu gedang di dinmula niba dinirang la tinira dininan. परमेश्वरलाई महिमा लाबारी साँचो अनि सत्य जम्मन्दा जम्मल युलबादा माया लाबा परमेश्वरलाई आराधना लाबा लागेरी तिनी yang दोसिन रांगनिला ngonsang ngani khasiti numla yang la tamang zoom sewa sangatida रांगनिला ngonsang ri दोसिन बासिकाban mala suranglasin yang la Facebook live game अनि YouTube live game gedang tiala suba zaman tamang jujale nananga zaman युलबादा परमेश्वर चाहिँ मलमदन गाई फेबगाउ तिनीले yang la gedang da परमेश्वरला छ्यारी चोल्सी yang प्रार्थना सिंसी तिनीला gedang da yang चाहिँ सुरुलाई फेबगाउ yang zaman प्रार्थनालाई प्रभु रांगदा धन्यवाद मला तिनीला ज्याबा दिन ज्याबा दुईला लागि धन्यवाद रंग परमेश्वरला प्रेम मलमला लागि धन्यवाद रंग परमेश्वर सिंगन्द रोल सुजी ngani थोरी रंगला प्रेम मलम थान सुजी आबा रांगदा धन्यवाद मला गन्न प्रत्येक युलला मिगादे अनि तामाङ युलला मिगादे जम्मन प्रभु रांगला छ्यारे धन्न प्रत्येक युलला मिगादेसी प्रत्येक युलला जम्मन मिगादे प्रभु यला कुरिहा दोला येन थारबा बिनमा ग्लेबिसिङ मोसैहाम दोला जम्मलिङला दोपदोबला बन्दाङयाम फेदोला साँचो अनि सिमेन्चन प्रभु ओ प्रभु साँचो सत्य परमेश्वर त ते नाम दोला गने चुनुनला लागि तिनी रंग परमेश्वरला ngatsam फेपकासी रंगला छन्द म्हणजे थिमला परमेश्वर आबा तिनीला गेदाङदा रंगला छ्यारे चोल्ला रंग परमेश्वर सिंगन्द रोल सुगु तिनीला गेदाङदा रंग परमेश्वरला छ्यारे चोल्ला अनि प्रभु सुरु लाबा लागि वचन बाङमा कोल्दा अनि रंगसिन वर्शिप लाबा ओ प्रभु बाजा गाजा रब्बा रंगला जाजा मेगादी बेनदन नाम प्रभु से रोल सुगु धन्यवाद गन्न तामाङ टीम द रंगला छ्यारे दान तिनी प्रभु जम्मलिङ नाङला जुनजुन गारे दान्छ्या सिचु गेदाङ सिसुमुला जम्मन जुजाले नानाङगादा हाबामा गाता प्रभु रंग परमेश्वर से रोदन सुगु रंगला आत्मा से रोल अभिषेक छु बिन्ती फुलवन तिनीला गेदाङ द रंग छ्या चुलवन रोरीला प्रभु येशू ख्रिस्टला छानरी आमेन तला यंगला तिनी परमेश्वरला आराधना लाबारी परमेश्वरला मैको लाबा लागिरी yang tikai wai kate kosi yang परमेश्वरला ngatsaniला wai kosi yang da rola ba lagiri yang la आराधना लाबा टीम yang la इसाक तामाङ दगाई समय दोन्ना अनि इसाक से yang la कुंगरी wai kate kosi प्रभुला ngamri बरबगे लाला धन्यवाद जम्मन्दगु द लसो फ्याफुल्ला जय मसे होला Joko yang ni sudiri wai du goban yang lah surga dansaba apta परमेश्वर आबदा मइको लागि है यसुला छान्दै जको yang ni sudiri 118 नम्बर ला तामाङ भजन घोषणा होला यसुला छान्दै राम्रो गुनाइ Yanga de tamana digadasi Rasam salabana sarawai Hallelujah mitasi Isula tanari labarunai Yanga de tamana digadasi Rasam salabana sarawai Hallelujah mitasi Mahima Mahima Yalla Prabhuda Mahima Mahima, Mahima, Yalla Prabhuda Mahima, Sadana Tagai Mahima, Sadana Tagai Mahima. Surga yul sada sindanava, Indona yul saritana java, Yalla Prabhu Yesuda, Sadana Tagai Hosana. Surgayul sada sentaraba Inonayul sabitana jama Yalla Prabhu Yeshuda Sasebayan ke Hosana 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 Yalla Prabhu da Hosana 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 Yalla Prabhu da Hosana Sadana Pulke Hosana Sadana Pulke Hosana Paplaga lama kasih rai Dusta Saitana Prenalai Papla Naslava Prabhuda Jusya Mayan Sintai Jailai
पापलाई गालामा फाँसीमै दुष्टा सैतानको प्रेरणालाई पापदाता सलभ नहुँदा जुसेमै जय जयलाई जय जयलाई जय जयलाई यल्ला प्रभु दा जय जयलाई जय जयलाई जय जयलाई यल्ला प्रभु दा जय जयलाई यल्ला प्रभु दा जय जयलाई यल्ला प्रभु दा जय जयलाई सदन तागै माहीमा सदन फुल्के होसाना यल्ला प्रभु दा जय जयलाई प्रभु दा मैको तकै छु वाइग्याम साँच्चै नै सदन यहाँलाई परमेश्वर त मैको तकै महिमा तकै यहाँलाई छु लुइग्याम yang चिल्ला हरेक गेग्याम परमेश्वर दा है जय जयकार तकै फेको यहाँले चुदिरी अर्को नन वाइगो शर्मलाई यहाँले चुदिरी 111 नम्बरला भए त यहाँ जम्मन दिक्सी गई Kalcin pin baria kamba sangi gena ananda Yesus selenjingada Su sambulingri kalce lavaria kamba maya Yesus selenjingada Kalcin pin baria kamba sangi gena ananda Nada tu cici melaju dalam sepianse tu cici melaju dalam sepianse Papa kiri kalbamu bang Yesus jasi binse salah pabla desi Prabhu kusare Jose binje Pabla kiri kalba muba Yesuse siasi binje Dala pabla desi Prabhu kusare Jose binje Jamburing la Manda gena maya Yesus lagi nada Jamburing la Manda gena maya Yesus lagi nada Yesus lagi nada Seberdiri jahilin asal diri jimuba Rangku amla kula mansi jahilin karena kerabat kamu Yesus dan murah seberdiri jahilin asal diri jimuba Rangku ama mula mansi Zahilin Karena kerabat kamu Kerana adon Kau pulang di sinam Yesus ingin ada Kerana adon Kau pulang di sinam Yesus ingin ada Yesus ingin ada
maya isila zikada kalsin pin bariya namba santi din alanda isibin zikada tuti mulasu nala simyase tuti mulasu nala simyase tuti mulasu nala simyase. Hallelujah. परमेश्वर दाजु वाइगम साँच्चै नै थुजेसी यता है यहाँलाई छु जम्बुलिङला बन्दानन ग्रेन माया लाबा यसुदा है यहाँ छु सेमिन्छन् मयको फुलगे फेको तुदिरी याङनी अर्कोन याखरके भजन गई 117 नम्बरला गाखाजी तिनी रंगनीला गुंगरी छार छार सांग्युर भन्दा सिबेपछि वाइ गोबान यहाँलाई प्रभु त मयगलाई है Tini rangni laguri cara cara sangyuru batasi oh kaklaji tini rangni laguri cara cara sangyuru batasi harbala kala ma yesu na inna juda masagadana bangabari harbala kala ma yesu na inna juda masagadana bangabari Lana maya se se zambuling lami ori Lana maya se zambuling lami ori iken jana buigan pamyam isi borbari surgari Zana puiga di pamyam isi borbari surgare Nakhaji tini rangni lagumri sara sara sangyuru batasi Nakhaji tini rangni lagumri sara sara sangyuru batasi Arbala kyala ma yesu na inna juda masagadana bangabari Arbala kyala ma yesu na inna juda masagadana bangabari Tekau zaman yang dikitasi Yesu dah biswasa labari Tekau zaman yang dikitasi Yesu dah biswasa labari Bagyam terbayang kasih Sugula tuni yang bari Bagyam terbayang kasih Sugula tuni yang bari Kakaji tini rangni laguri Sara-sara sangguru kandasi Oh Kakaji tini rangni laguri Sara-sara sangguru kandasi Arbala jala ma yesu na inna Juda masagadana panabari Arbala jala ma yesu na inna Juda masagadana panabari Hallelujah Amen. Yes. Sasine tharbala galam yesu ninna chutam santan pangmari churi yangni jambandugo havan malai ini satsane tharbala galam cha yesu चाहिँ किनिन्न आमेन आमेन अब त मैले त गइ छु वाइ ग्याम साच्चै नै फेकाउ याङनि चुदिरी अझै पनि वाइ दुगु गोबन याङला परमेश्वर आता चु सेमेन्छन् मइको फुलगे है साच्चै नै चुरी वाइ सिपाङ मला कदे लाना मायाले सिमान ईश्वर से परमेश्वर से जम्मै त लानन मायाले सिमान याङला गिखेन जाता है पुइ खसुजी जम्मलिङरी याखरिन कारण मला तिगदा पाप ग्याम फेसिमान है चु जम्मलिङला पाप ग्याम फेसिमान ख्रिस्ट येशुदेन छम स्वर्गरी याङदा छम्बरबारी फेपगावन मुला हालेलुया अब त मइको तके फेपको यानी चुदरी 119 नम्बरला भजन कोबन
साँच्चै नै चुस्यमेन चाहिँ प्रभुदा yang प्रभुदा धन्यवाद पिन्गे है सु वैसी बिमला तिनी ngai तिनी सोबारी आशा यंगजी यीशुला धया मायासी चुस्यम गला फुफु तंगजी यीशुदा विश्वास लाबसी हालेलुया तिनी साँच्चै नै यंगसे तिनी ख्रिस्ट यसुरी सोसिचिबा आशा यंगमा मुला जुन आशा जा संसार ग्याम आबा कुनै पनि थोक कुनै पनि से ग्याम है yang थे आशा हाबाइन तर जीवित येशू ख्रिस्ट क्याम हाबा आशा इन्ना थे आशा से yang दा सुना लाबो मुला आमेन यंगला आशा छोनबो मुला हालेलुया यंगला आशा कुनै पनि वस्तु रंगमा आइन yang चाहिँ कुनै पनि से yang मा लागेर आशा लासी जीवरंगमा आइन तर थेजा ख्रिस्ट येशू जीवित आशा yang दा पिन्बो मुला थेजा लुइ इन्ना हालेलुया थारबाला लुइ आमेन Let's go. Yang judiri 119 nomorla चाहिँ वाइको बात परमेश्वर दा यangला चाहिँ सेमेन्सन भएको बुद्धि Asayangji Yesulah daya maya se Ngai dini sobari Asayangji Yesulah daya maya se Susemlah berhuru tanganji Yesulah biswasa labase Senang furu tangi Yesudah biswasa labase Muri feba weserang ba lepa lepa maya binti Muri feba weserang ba lepa lepa maya binti Sisi jimbana senda Sositi baan binti Sisi jimbana senda Sositi baan binti Ngai tini sobari Asayangji Yesulah daya maya se Tusemna purupuru tangaji Yesulah biswasa labase Tusemna purupuru tangaji Yesulah biswasa labase Dharim ngala churira Yesulah cari jolanai Dharim ngala churira Yesulah cari jolanai Zambuling riso lebar Yesulah mai malalangai Zambuling riso lebar Yesulah mai malalangai Ngai tini sobari Asayangji Yesulah daya maya se Susemna furu tanganji Yesudah biswasa labase Susemna furu tanganji Yesudah biswasa labase Susemna furu tanganji Yesudah biswasa labase Engkau saja yang lebih siap untuk tangsiman Permesur apa boyku pergi Dengan misal ini yang se ini सोसिचिबा आशा याङको मुला जम्बुलिङ चाहिँ पित्ता भन्दैनन् बेग्लै माया जम्बुलिङ चाहिँ पित्ता भन्दैनन् बेग्लै अनुभव ओ परमेश्वर चाहिँ तिमी याङ परमेश्वरका वचनलाई प्रशंसा हालेलुया यीशु आभारका लागि साँच्चै तिमी सोसिचिबा आशाको चाहिँ याङको मुला मन सिसिजिनमा चाहिँ सेभ गरे मन सिसिजिनमा लुइरी तिनी रान्छेको त सालमा पिन्छु रान्छेको त छुटकारा पिन्छु परमेश्वर आभार ओ स्वर्ग जान्छ बाबा तिमी रङमा लान तुलिची फुल्ला एकदम शान्तिनीको बाबा रङमा दया माया खैमैया जिम्बा रङमा खैमैया जिम्बा अचम्बरी माया
Inna Prabha Chukra juni binma Parmeshwar Rangtalan Juni donda maya laba Parmeshwar anda moiko lala Tini saatse nei Jhambaling nai chagyo bisam Lidu se lanan segate mai bamula rang sobal lagiri lanan segate na proyek laban mula Tara he sheshe khaimai jugjug dona he mida salva pina kham harba pina kham Tara saatse nei yangla gungri yakhari mi khepkaji yakhari byakti phepkaji he na Yesu Christ jun se aja tini yang da sosichiba art bin प्रभु यो त महिमा जम्बलिङ yang gikken ta senonta पनि साँच्चै नै परमेश्वर से yang da wasta laba mula yang da maya laba mula thenda belama yang se pange o yesu chusiam lanan tangma mula rangla daya maya silama ngari lanan खुशी mula tini rang sing nganda maya laba silama rang din cha प्रभु nganda o प्रभु धन्यवाद प्रभु lepa maya pinji Tini saatse nei Christ Yesusi muri feba waisher banda pani lepa lepa taja maya taja maya si yangla lui taja taba mula yangla sisijin bachu atma taja feri naya doba mula chhar doba mula ti taja maya silama Yes. Muri feva hoiser rangba lepa maya pinji sisijin manala semda sosichiba trapinji Tini saatse nei yang sisijin bamuba yang thorsi bamuba जम्बलिङ रे शिव तर त्यो थोर्सी प्रभा दुईरी खुसी सुंजी Yesu program फेपका गए तिनी एन्दा सालबा पिन्ना जुन संसार से पिन बरङ माइन Amen तिनी थे ख्रिस्ट येशुला मायाशिलामा तिनी yang sisijin ba yang lo tusiam taben sosijin ba mala सोसेची बारी आठ yang si yang mana oh Yesu yang si yakarkin परमेश्वर दा बाचालाई yang si कबुललाई जसरी ख्रिस्ट येशुले परमेश्वर से कबुल लाबा मला Yesulah cari jolanai yang teman cebigi rodugu saatse nei jo jambaliन्द्र ngai gikken da senonta pani ngala जीवनना अधिकार ngala luila अस्तित्व ख्रिस्ट येशु जिके बोला ख्रिस्ट येशुला वचन से सुम्बा बोला तिनी ओ अस्तित्व रे आरेमा सेदा ख्रिस्ट येशु से न्योइसिमान अस्तित्व किनमा बोला लुइ सोबा बोला शिवादा तिनी ख्रिस्ट येशु सम्बोधन लाबा बोला बिसमान वचन Ila maiko lala era Tenda belama sendiri panggil yang sik harem yang la luiri Yesu ke tasenonta pani ngai ख्रिस्ट येशु ranglan lagi ni ngala chu lui atma प्राण शरीर जमन सोला बिसमान panggil जम्बले विश्वरे बर येशु ranglan moiko laban nga sola बिसमान ख्रिस्ट येशु बाचालाई परमेश्वर अब यहाँ महिमा जय मुला येशु यदा हरेम नाला छोरीदा येशुला छारी चोलांगै जम्बुलिङ रिसो देवर येशुला महिमा लालांगै जम्बुलिङ रिसो देवर येशुला महिमा लालांगै साँच्चै ख्रिस्ट येशु जो जम्बुलिङ रंगनि सोदेभर ela maiko la ranglan moiko laban rangla प्रशंसा लाban सोसिचिला बाबा
rangla chanda ngani pacham lala baba gonna chu shal gade jailen rang patin chaba susugo gonna chu kangdu gu prababa rangla gyalamri brahmana lagi rang chi tayar lusugo harik samay ni prababa gonna kadam rang den cham chalam labri gonna rang si rol lusugo prababa Hallelujah, Tangay Yesus mahima. Hallelujah, Tangay Yesus mahima. Oh, Tangay Yesus mahima. साँच्चै नै परमेश्वर आबा रंगला छान्दा मयको दगाई प्रशंसा दगाई तिग्दे बिसम जम्बुलिङला बन्दानुन ग्रेन दया माया रङसिङन्दा लसुजी प्रभावा साँच्चै नै रंगला छान्दङ मन्छे जम्मन बन्द तोड्थिला तिग्दे बिसम रंग आराधनालाई योग्यला परमेश्वर हिन्ना रंगला छान्दी शक्ति मुला रंगला छान्दी लुई मुला छुटकारा मुला जब रंगला छान गन्चे किन्ना त्यो छुटकारा स्वतन्त्रता गन्न रहिदि रंगसे बसे खामना प्रभावा यदि ख्रिस्ट येशूला स्वतन्त्रता सिंह याङनि जम्मनको स्वतन्त्र ताबा मुला हेन्दा बसिलामा तिनी याङ संसारला जम्मन दलदल जंजाल ग्याम याङ छुटकारा याङमा मुला येशू आबा रंगदा लान लान तुजिस मुला रंगसे गन्दा संसारला धोप धोपक लाग्याम पेसिमानमी रंगन्ना गुंगरी नंगसाल दोसिमानमी फेसुजी प्रभावा लानो लानो तुजिस मुला जुदेरी प्रभावा mana blapsi jiba chu siam do blapsi salba tini pinba mula prababa rangsi sungsi grado pola kai enda jambolin si pandainon kren maya ne lama mula jambolin si pinba re akam na shanti din ananda ngai enda pinba mula bisma kabul lama prababa enda belama mani prabhu dukkhala nagarinon rangla chandi sukhan sukala anubhav lama mula prababa satsane rang da moiga daga chu diri prababa जमन सेला मालिक रांगन निन्ना मन्ना ले रांगन निन्ना प्रभु मन्ना सिमला ले रांगन निन्ना प्रभु धन्यवाद फुल्ला जुदु शान्ति दाता जमन आराधना प्रशंसा मयगो रंग येशूला छान्टे गन्जे फुल्ला येशूला छान्ग्याम परमेश्वर आपता मयगो दाके बिभन्छु प्रशंसा गन्जे फुल्ला प्रभु जमन सेला मालिक जमन सेला प्रशंसा योग्य परमेश्वर रांगिना जमन मान्छे फुल बच्चु सिमला भेटी गरे जमन बसे मन रंगला छान्डे गनी खाला प्रभाव जमन से ज्ञान प्रभु रंग सदन सदन मयको प्रशंसा दाई रंग ख्रिस्ट येशूला छान्रे आमेन आमेन Talala sujai masya dosinan yang lacu deg gedangri rangi jamada denman mala dosi phekaba jaman jujali nananga dei pastor gurbagari परमेश्वरला मईको लबर yang जमन तयार तसी प्रभु आपला छान्द जेजेगार लजी ईश्वरला छान्याम परमेश्वर आपला मईको लजी परमेश्वरला प्रशंसा फुलजी लान धन्यवाद यंगला इसाक दा परमेश्वरला आराधना लबर डोरब्लसी परमेश्वर देन छाम बचन वाइका देग्याम yang ngamri दोबा अवसर अनि मौका परमेश्वर से अनि दोनसुजी प्रभु दा लानन सेमेन्चे जेजेगार आराधना महिमा दागै दारेम याङछु दुइरी ढिलो आलाना तिनी परमेश्वरला छन्ब वचन सनबारी निबान मला याङला छु तिनीला दिन्दी परमेश्वरला वचन बासी खबन मला आमोस तामाङ अनि आमोस तामाङ से परमेश्वरला वचन बासी खबन ngacha yang वचन लागि प्रार्थनालाई याङला चुरी बुडान ग्याम फेउका बा याङला एल्डर तिजस आशङ मुसिउला बेबंगाई सुजना याङमा मला आशङ से वचन लागि प्रार्थना लसिगु र बुडान ग्याम फेउका बा याङला एल्डर तिजस आशङ राङसे वचन लागि प्रार्थना लसिगु ल तल ओके जमनन जय मुस्य ने फेबुला तल हामी प्रार्थना गरे स्वर्गीय विराजमान महाराज गर्नुहुने परमेश्वर पिता तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा हामी ईश्वर पृथ्वी नै हाम्रो अन्तस्करण हृदयबाट
तपाईलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। तपाईको निगाह हामी प्रति भएको कारण फेरि पनि आज यो समयमा देश विदेशबाट एकत्रित भइकन तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद टक्राउने, तपाईको महिमा गर्ने यो सुन्दर मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हिजो प्रसङ्गको लागि धन्यवाद। त्यसरी आजको आराधनामा त्यसरी उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो, धन्यवाद। उहाँलाई अझ पनि स्वर्गीय आशिष अनुग्रहको साथमा पवित्र आत्माको अभिषेकको साथमा त्यसरी आराधनामा अगुवाई गर्नुमा तपाईँको सेवकाईको लागि अझ पनि प्रयोग गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरेर आजको सेवकाईको मुख्य भागमा हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँको जिउँदो वचन सुन्नको लागि प्रभु हामी एक एकको जीवनलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। तपाईँको वचन ध्यानपूर्वक सुन्नुको लागि प्रभुजी हामीलाई सहायता दिनुहोस् प्यारो परमेश्वर। अनि यी दिनहरूमा हामीलाई जुन वचनको खाँचो छ त्यही वचन आफ्नो छोराको मुखबिन्दुमा गएर तपाईँ भोलि बक्सनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, ताकि आजको वचनद्वारा हामी आशिषित हुन सकौँ। परमेश्वर त हामी तपाईँको वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने अनि जति पनि सिकेको तपाईँको वचनहरू छ अरूहरूलाई सिकाउने त्यो व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ, ताकि जसद्वारा धेरै आत्मालाई विश्वास गर्न सकेको होस्। अनि आजको सेवकाईमा यसरी वचनको सेवकाईमा समस्या परीक्षा ल्याउनुको चाहिँ अन्धकारको शक्तिलाई हामी यसको नाउँमा हामी यसरी विरोध गर्दछौँ। र अब बाँकी सेवकाईको समय त प्रभु हातमा हामी समर्पण गर्दै हाम्रो प्रार्थनालाई सुनिदिनुको लागि धन्यवाद। तिम्रो प्रार्थना छ अति नै माया गर्नुहुने प्रभु येशूको नाउँमा आमेन। यहाँलाई आशंदा लाना लाना तुझसे तगै अनि साँच्चै नै चुदिरी yang वचन न दुई तब मला अनि वचन लागिदिनु प्रार्थना लजिन्जी अनि परमेश्वर भएको दगै थेपकाउ yang नि चुदिरी वचन लागिरि यहाँलाई कोंगरी तिनीला गेस्ट वक्ता यहाँलाई आमोस तामाङ आमोस आल्दा ngai चुदी तन्ना समाधान लासो फ्याफुला जय मसिया ताली रप्सीमा आमोस आल्दा स्वागत ल। हालेलुया जय मसीह जम्मादन लासो फ्यापुला रानी तुगु जम्मन हम्मा जेवन मुल्लाला है अनि परमेश्वर दा धन्यवाद अनि परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा तागै छु दुईरी लाना लिचा राङ्नीला गुङ्डिजा या दावे परमेश्वरलाई जीवित वचन बसी खाबैगेन मुला अनि जो समय पिनबा इन्टरनेशनल तामाङ स्प्रिङ क्रिस्चियन फेलोशिप ला टिम दाइनन परमेश्वर से मलाम दोन्चुगै ओसे अनि तिनीला दिनरे परमेश्वरलाई जीवित वचन ज्ञान गाई तिगै तामफुल राङ्दिदि छ्याम लबैगेन मुला र गाला तामाङ ओते शुद्ध आरे है मेरो तामाङ शुद्ध नहुन सक्छ तपाईहरुलाई म बिचमा तपाईहरुलाई विभिन्न भाषामा तामाङ नेपाली इंग्लिश हैन कुन कुन भाषा हुन्छ त्यसमा पनि म तपाईहरुको बिचमा बताउन प्रयास गर्छु र स्पेशली चाहिँ म तामाङ भाषामै बोल्न चाहन्छु है। र मेरो कलेज पढ्ने बेलामा चाहिँ इंग्लिशमा प्रचार गर्नु पर्थ्यो अनि बाहिर चर्चमा प्रचार गर्दाखेरि नेपालीमा तामाङ संगतिमा आएपछि तामाङमा प्रचार गर्नुपर्छ। हालेलुया आमेन। ओके परमेश्वर दा धन्यवाद तागै र ढिला आनना तिनीला वचन रिङा निला परमेश्वर जीवित वचन र वचन सुरु भन्दा छ दंगै यागरी बाइबल भर्स लुका 19 अध्यायला 10 पद राङ्नीला गुङ्री पढबलाई मान्जी राङ्नी थियन यदि चु तामाङ भाषाला बाइबल आरे मु सम्झ राङ्नी से गुगल प्ले स्टोरी याङसेला मुला अनि जामनान्दे राङ्नी से माइसीमन पढबला खमला परमेश्वरला जीवित वचन र तिनीgai लुकाला पुस्तक सुरुलाबा भन्दा छ लुकाला पुस्तक 19 अध्यायला 10 पद ngai पढबला सुरुलाला चुरी चुरङ ब्रिबमुला परमेश्वर से पुइखाबा मी माबा गादिदा माइबारीदेन थारबा पिनबारी खाबा हिन्ना बिसी सुङजी। हालेलुया सचिन चुरी यङसे लुका 19 ला 10 रिच्या भइन्छम तेरी परमेश्वर से जा येशू ख्रीष्ट दा चु संसारी जा माइबा मी दा थारबा पिनबारी खाबा बिवा ताम थेरी यङसे च्याबारी म्याङला र तिनी राङ्नीला गुङ्री जंगै परमेश्वरला जीवित वचनला शीर्षक सा टिक बसी खाबा मुला भिसम सुसमाचार र सुसमाचार प्रचार सुसमाचार देन सुसमाचार प्रचार भिवा शीर्षक रिङै राङ्नीला गुङ्री जा परमेश्वरला जीवित वचन ज्ञान ngै तिलै तामफुल लाबेगिन मुला इंग्लिश गॉस्पेल एन्ड इभान्जेलिजम बिला भर्खर यङसे लुका 19 अध्यायला 10 पद अन्छे च्याजी चुरी यङसे चुनुन च्याजी है सिजी
For the Son of Man has come to save that which was lost. जुन मिजा माबामुबा थिए मिजा ताम्बारी अथवा चुजन लबरी जा परमेश्वर से येशू ख्रिस्ता चु युली पुइगाजी भिसिमान भर्खर लुका 19:10 यांसे च्याजी र तिनी गस्पेल एन्ड इभान्जेलिजम सुसमाचार प्रचार अनि सुसमाचार एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट चुजा तिक्दा महत्त्वपूर्ण मुला भिवताम्जा राङ्गिला गुङ्रिङै लाइमान्जी है अनि फर्स्टली गस्पेल सुसमाचार भिव तिगिनम राङ्गिसे सुसमाचार भिव थेबान मुल्दाला है चजरी केयर कतिजना मिसे प्रभु येशू ख्रिस्टला बारेरी सेवा भन्दा गाछा जा हाललाई चाहिँ राङ्गिला सुसमाचार प्रचारला जीवा येशूला बारेरी थे जीवा है अनि गस्पेल भिवजा तिगिनम सुसमाचार भिवजा असल समाचार गुड न्यूज जमनान्देन सुसमाचार प्रचार भिवजा तिगिन्ना अनि सुसमाचार प्रचार भिवजा शुभ समाचारलाई प्रचार गर्नु अथवा ज्याबा संयुर्दा प्रचार लदोबा अथवा घोषणा लदोबा है तिनी जा ngै सुसमाचार प्रचार भिवा टपिक रिङै राङ्गिदा गुङ्री शेयर लबगिन मुला अनि सुसमाचार प्रचार भिवजा तिगिन भिसम सुसमाचारला घोषणा लाबा proclaiming the word of God or proclaiming the good news about Jesus है यदि यहाँसे 1 कोरिन्थी 15 ला 1 रन्दे 4 पद रे च्यासम यहाँसे थेनुन से यङला ngै राङ्गिला गुङ्री 1 कोरिन्थी 15 पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायला 1 रन्दे 4 दोनाला पद ngै तिरेम पढबसी पिन्ना चुरी चुरङलासी ब्रिमुला दायनसे जुजुवाले नानाङा गादे ngै एनी गादेदा थेनलाबा थारबा पिन्ना समाचारला बारेरी ngै एनी गादेदा दोसी पाङला थे समाचारी विश्वासलासी एनी गादे थेनन अनुसार भ्रावन मुला चुदे ngै थेनलाबा थारबा पिन्ना समाचार विश्वासलाबा आखलानी बिसम जे एनी गादेसे थारबा यङला आइनसम एनी गादेसे लाबा विश्वास गे आखेलबा ताला तिग्दा बिसम परमेश्वरला वचन अनुसार ख्रिस यङला पापला लागिरी सिजे बिसम ngै था यङबा मुल तामनोन ngै एनी गादेदा थेन लाबा मुला थेदा लुजी ओछे परमेश्वरला वचन अनुसार थे सोमरेकुनु शिवग्याम दोषी सोजी हालेलुया चु पद्री यङसे च्याबिङ लामा थेरिजा च्या यङसे यङला बिसम थेरिजा येशू ख्रिस्टला बारेरी येशू ख्रिस्टला असल समाचार प्रचार लाबा भिवजा तिगिनमा चिम भिसिमान यङसे 15 ला 1 रन्दे 4 दोनाला पद्री यङसे थायङला थेरि येशू ख्रिस्ट राङला लागिरी गाला पापला लागिरी चु संसारी दोगजी ओसे सोमरे कुनजा येशू ख्रिस्ट मृत्यु ग्याम भौरी उडप्तसिमान यङदाजा छार्जुनी पिनबारी चु युली खाजी भिबा तामजा यङसे 1 कोरिन्थी 15 अध्यायला 1 रन्दे 4 यङसे स्याप्ला अनि इंग्लिश वर्ड इभान्जेलिजम सुसमाचार प्रचार भिवा इंग्लिश शब्द इभान्जेलिजम भिवा शब्द जा ग्रीक शब्द इभाङ्गेलियोन भिवा शब्द गेम खाबचिम अनि जुनला अर्थ जा च्या तबजिम भिवा बिसम घोषणा लाबा अथवा ज्याबा संयुर प्रचार लाबा घोषणा लाबा भिवा अर्थ ताबडिम अनि सुसमाचार प्रचार भिवा जा छार संयुर अरुदा थेन लदोबा याङसे जा छार संयुर अथवा गुड न्यूज अरुदा प्रचार लदोबा घोषणा लदोबा विभजा सुसमाचार प्रचार लाबा अथवा इभान्जेलिजम विभजिम अनि सुसमाचार प्रचार लाबा विभजा परमेश्वरला कार्य घोषणा लाबा अथवा परमेश्वर से चु युल्दा तिग्दा मायालजी विभताम थेना लाबारिनोन सुसमाचार प्रचार यङसे लदोबा चिम चु गादेला रिफरेन्स भर्स गादेजा यङसे यौना 16 ला 8 प्रेरित 24 ला 25 अनि प्रकाश 20 ला 11 रन्दे 15 दोना पद रिदिन यङसे चुताम गादेनन स्याप्ला अनि सुसमाचार चा राङराङला पाप ख्लादासी सुसमाचार अथवा ज्याबा संयुरी विश्वास लौ विवा घोषणा लाबा गेनुन सुसमाचार प्रचार चिम यङसे जा मिगादिता राङसे लाबा पाप ख्लासीमान येशू पटी दोषी नाम प्रस्ताव लसी नाम सत्यला घ्यालाम रिजा भ्रादोबा विवा घोषणा लाबा घेदा जा सुसमाचार प्रचार विवचिम अनि गस्पेल विवाह शब्द ग्रीक शब्द इभाङ्गेलियन विवाह शब्द है अनि गुड न्यूज सुसमाचार विवाचा येशू ख्रिस्ट टिक्दा चु संसारी खाजी थारबाला घ्यालाम हाल्जे हिन्ना
비바탐자 양시 고바리 감삼 고바리 인삼자 양시 굿뉴즈 अथवा येशू ख्रिस्टला असल संगुर भिवातिकिना बिसी गोतोला अनि येशू ख्रिस्टला समाचार जदा तिनी यांगसे ज्यादा गुड न्यूज बिला why gospel is called good news तिक्दा gospel जा अथवा तिक्दा सुसमाचार जा असल समाचार हिन्नौ येशू ख्रिस्ट चु संसारी खाजी दुःख नाजी क्रुसरी चोसी नाम 3 दिन रिजा बौरी उठप्ताजी तिनी यागारी मिसीमा जा तिक्दा गुड न्यूज तजी तिक्दा ज्याबा संगुर बिजी बिवताम जा यांगसे गोदोला why it is good news because God loves the world enough to give his son to die for our sins तिनी जा ज्याबा संगुर तिक्दा बिवा चिम बिसाम because तिक्दा बिसाम परमेश्वर से जा चु संसार दा चोदे लाना माया लजिकी चु संसार जा रांगला गिकेन जा येशू ख्रिस्ट चु संसारे पुइगाजी अनि पुइगावाला उद्देश्य जा तिक हिनबाचिम बिसाम चु संसार जा पाप से पिङबा मुबा चु पाप पि संसारला मिगादे जादा थारबा पिनबा समाचार था यांगै बिसी मान्छ चु जा परमेश्वर से रांगला गिकेन जा पुइगाजी थेदसिनन जुन से जा येशू ख्रिस्ट विश्वास लाला थे मिसी जा अनन्त अनन्त दोनाला जुगजुगला जुन यांगला तर जुन से विश्वास आला थे मिजा नास्ताला बिबा तामजा गुड न्यूज चुनन्जा ज्याबा संगुर अथवा थारबा संगुर बिवचिम चु तसिनाम जा गुड न्यूज ताबडिम र तिक्द बिसम परमेश्वर से जम्बुलिङ द लानन मायालासी रांगला गिक्केन जा पुइखसी जा परमेश्वर से यांगदा ओदे मायाला बचिम तिक्द बिसम थेसी जा सोबारी आशा पिनबा थेसी जा सोबारी आशा पिनमुला जुन येशू ख्रिस्ट जा पुनरुत्थान से जा यांगला जीवन लागिरी सोबा आशा पिनमुला येशू ख्रिस्ट 3 दिन दोना जा यांगला लागिरी यांगला पापला लागिरी परमेश्वर गिकेन जा येशू ख्रिस्ट जा दुःख नासीमान सोमरेला दिन रिजा येशू ख्रिस्ट पौरी उठप्ताजी थेसी जा रांगदा यांगदा जम्मादान जा सोबाला लागिरी जा आशा पिनबाचिम बिवताम यांगसे थायाङ दोला र तिनी यांगनी जिजा तिनी विश्वासी याङ जम्मन येशू ख्रिस्टला सन्तान धोबा रान्छे जा राङ नेपाली मुगाई इन्डियाली मुगाई भुटानी मुगाई युएसए क्यानाडा जुन गारी मुसैनन् यांगसे जा तिनी गस्पेल बिबच्या हिन्ना सुसमाचार बिब तिगिन्ना सुसमाचार प्रचार यांगदा तिक्से लदोबा तिक्दा लदोबा परमेश्वरला सुसमाचार दा तिक्दा यांगसे जाति जातिला घुङ्गी बढ्दोबा आज भन्दा तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा चुनन प्रश्न जंगाला सेमरी खामुबा चुनन सेम चु सेम जंगाला परमेश्वर से पिन्जिगी गाला जातिले लागिरी जा तिगै लदोला गाला जातिले लागिरी जा परमेश्वरला गस्पेल परमेश्वरला सुसमाचार जा खाराङलासी धोनालासी आज भन्दा तिनी भन्दा गाछा 4 वर्ष गाछा जा चु तामजंगाला सेमरी खामुबा हाउ क्यान आई रिच टु द तामाङ पिपल हाउ क्यान आई रिच द तामाङ पिपल अथवा तामाङ जातिले गुङ्ग्रिजा गाक हाराङलासी धोगे गाला टिम जा हाराङलासी धोगे परमेश्वरला असल समाचार हाराङलासी थेरिजा पुइ खामला बिवा प्रश्न गदि जंगाला जीवनी खामुबा र त्यो प्रश्नलाई उत्तर जा दाते गाई स्यापैगेन मुला र यांगला टिम से जा स्यापैगेन मुला कि साच्ची न तिनी यांग से लावा घेगा दे येशू ख्रिस्टला बारेरी प्रचार लदोबा येशू ख्रिस्टला बारेरी गस्पेल सङ भजन गादे वाइ गादे नाम कोसी नाम शेयर लसी नाम सोशल मिडिया री यांग से युवा से लामा तिनी लानन तामाङ गादे एनर्जी यांगमा मुला लानन तामाङ गादे जा तिनी परमेश्वर अझन बल्यो तपाईको मुला चुजा गस्पेल से लामा चुजा सुसमाचार प्रसार से लामा तिनी यांग से जा यांगला मण्डलीरी यांगला जातिरी यांगला परिवारी तिनी येशू ख्रिस्ट गिनोम हाला इनोम थे येशू ख्रिस्ट बिबा चु जब यांग से थेना आला तब तो नजा यांगला गस्पेल सुसमाचार इभान्जेलिजम जा यांग से शेयर ला आखाम तिनी रांगला जीवन री रांगला परिवार री रांगला समाज री जा ए क्रिस्चियन हिन्ना कि आइन बिबा तामजा यांगला जीवन से उन्दोला थे मिगा देदा चु संसारला मिगा देदा लागिरी जा गस्पेल बिबजा यांगला रांगला गाला चाल चलन रांगला गाला व्यवहार देन बोली वचन दा
미가제 च्याला र चु드론 자 gospel सुसमाचार प्रचार तदोला र ओछेन परमेश्वरला कोला गिकेन जा येशू ख्रिस्ट हालैना भिबतामजा रंगसे रंगला परिवार दा रंगसे रंगला जाति दा रंगसे रंगला समाज दा यदि रंगसे जा येशू ख्रिस्ट एला लागेरी खबैना येशू से रंगदा प्रेम लाला येशू से एला पाप लागेरी दोई नासु बिना पुइसी बिना क्रुसी चोसी बिना पिसी जब रंगसे ngai आपांसम तिनी gospel evangelism जा राष्ट्र राष्ट्ररी जाति जातिला गुंगरी जा आधो बिमुला तिनी यांगसे येशू ख्रिस्टला चु शुभ समाचार अथवा ज्याबा संगुर यदि रंगनीसे ngai जा जाति जातिला गुंगरी र संसारला गुंगरी जा आबोर्जी बिसम चु संसार जा तिनी संसारी येशू ख्रिस्टला नाम निशान आता तर यांगसे जा टिक लदोला बिसम जा यांगसे जा येशू ख्रिस्टला प्रचार जा यांगला जीवन ज्ञान यांगला परिवार यांगला समाज ज्ञान यांगला जाति ज्ञान यांगला राष्ट्र ज्ञान द जैलेन लदोला र तिनीलाई रंगीदा टिक द सुसमाचार प्रचार अथवा इभान्जेलिजम व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट भिब तामेनन रंगीला गुंगरिङै लाला टिक द सुसमाचार प्रचार जा तिनी तामाङ जातिला लागेरी इम्पोर्टेन्ट मुला टिक द तिनी राई जातिला टिक मगर जाति दा जम्मन जाति दा टिक द सुसमाचार प्रचार लदोबा गेजा इम्पोर्टेन्ट मुला चुजा यांगसे गोनन तोला evangelism is not an option, it is a command. सुसमाचार प्रचार जा यागारी अप्सन चाहिँ किन आइन ngai चु आलासम चुलाला भिबा ताम चाहिँ किन आइन तिनी इभान्जेलिजम सुसमाचार प्रचार भिबजा चुजा परमेश्वर से लाभा कडा भन्दा कडा आज्ञा हिना यदि यांगसे मत्ती 18 ला 19 दिन 20 रि च्याबा हिन्छम थेरी यांगसे चुनुन ताम गदे यांगला जाओ सारा जातिहरुकोमा जाओ र तिमीहरुले सुसमाचार सुनाओ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरुले बप्तिस्मा देऊ र तिमीहरु चाहिँ मेरो साक्षी हुनेछौ यदि यांगसे मत्तीला किताब 18 ला 19 र 20 रि थिनुन ताम यांगसे च्याबा हिन्छम थेरी परमेश्वर चाहिँ चुजा एसे लाउ है भिवा चेकिन थेरी पाङ बारे जब यांगसे मत्तीला किताब 18 रि च्याबा हिन्छम जा थेरी जा थेजा कमान्ड येशू ख्रिस्ट जा तिनी चेलाका दिदा आज्ञा लामुला एनी जा जाति जातिला गुंगरी न्यू ए नेपाली जातिला गुंगरी न्यू ए अमेरिकन गादेला गुंगरी न्यू ए अफ्रिकन गादेला गुंगरी न्यू तामाङ गादेला जेर्दी गादेला गुंगरी न्यू विशेषरी येशू ख्रिस्ट सुंबागेन मुला टिक बोर्सिमान निदोबा टिक द निदोबा व्हाट इज द पर्पस थेरी निबा उद्देश्य जा टिगिन्ना यांगसे थे उद्देश्य आगो समझा निबा व्यर्थ तला तर यांगसे उद्देश्य जा येशू ख्रिस्टला प्रचार लदोबा येशू ख्रिस्ट एला नाला पापला लागेरी चु जम्बुलिङरी खासीमान जयांगदा छार जुनी पिनबा अथवा सोबारी जा नयाँ आशा छार आशा पिनबा भिवताम जब यांगसे येशू ख्रिस्टला बारी प्रचार आला तब रान्देजा येशू ख्रिस्टला राज्य विभिन्न जाति जातिला विभिन्न पृथ्वीला पल्लो छेउ रान्दे अल्लो छेउ धना जा चु समाचार आदोसम तिनी जा यांगसे चुनन गोदला कि टिक द इम्पोर्टेन्ट मुला सुसमाचार प्रचार लबा टिक द इम्पोर्टेन्ट इभान्जेलिजम टिक द इम्पोर्टेन्ट मुला बिसमजा चुजा मण्डली से लदोबा आज्ञा हिना परमेश्वर से कुलबा तामदा जब मण्डली का देशे यांगसे ngai रंगनीसे जब चुका दे जा लाला बिसमजा परमेश्वरला राज्य जा विभिन्न व्यक्ति विभिन्न जातिला गुंगरी जा दोबारी खामला है तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा चुनन ताम नाला सेमरी खामुबा तिनी गाइजा तामाङ जातिला गुंगरी येशू ख्रिस्टला सुसमाचार बोर्दोला येशू बिवा खालाई नम बिवा तामजा तामाङ जातिला मिगादेशी जा थिएतोला अनि तिनी ना विश्वास लाला कि विभिन्न ग्लाला तामाङ दुगु तामाङ आखे माम अगु असु आस्याङ आङी जोजुआले नानाङा जम्मासेन तामाङ जातिला गुंगरीजा येशू ख्रिस्ट बिबाजा चुइन्ना येशू ख्रिस्ट बिबाजा गिक्नेन जा परमेश्वरला गिक्कन जा चु संसार द पुइगाजी
जब पापी संसारी जा पाप गेम थारबा लाना लाबारी जा यागारी मिहाद मुबा तेजा येशू ख्रिस्ट नबी बताम yang ni se rang se ngai जा जब शेयर आला तब चु संसारला मिसि जा आगो तेदासी नाम yang se जा येशू ख्रिस्टला सुसमाचार जब संयुर जा rangni se rangla family da rangla समाज da rangla मिगादे जा शेयर लदो बताम इन्ना अनि मण्डलीला तीनवटा उद्देश्य तदोला why evangelism is important diba topic नंगरिनन मुलांगा मण्डली ला तीन उद्देश्य तदोला यागारी उद्देश्य बिबजा to exalt God परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा लाबारी परमेश्वरलाई उचाल्नको लागि to exalt the God यहाँ से 1 पत्रुस 2 को 1 रन्दे 4 जना पदरी च्याबिन्छम थिनुन से यहाँ से यङला परमेश्वर दा महिमा लाबारी परमेश्वर दा प्रशंसा लाबारी to exalt the God अनि सेकेन्ड बिबजा to evangelize lost माबा गादिदा सुसमाचार थिएन लाबारी माबा गादिदा जा सुसमाचार प्रचार लाबारी मत्ती 28 ला 19 र 20 पद to evangelize lost yang se माबा गादिदा माबा मी गादिदा सुसमाचार प्रचार लदोबा ताम अनि अर्को 3 नम्बर बिबजा to edify saints सन्त गदिदा शोभाला लागिरी E.P.C 4 ला yang se 7 रन्दी 16 दनला पदरी च्याबिन समझा थेनोन से yang se yangला जब मण्डलीला उद्देश्य चु सोम उद्देश्य ताला बिसमजा साच्चिनन तिनी गस्पेल चु सुसमाचार जा अरु मिगादेला गुंगरी निबारी जा एकदम सजिलो ताला है चु सुसमाचार भरबारी जा यांसी अर्को रणनीति गादेनन लदोमुला है जब चु इभान्जेलिजम इम्पोर्टेन्ट तसिनबा तजी बिसमजा राङनी सेजा ngai जा ठीक रणनीति लदोला बिसमजा थेरिनोन थुप्रन स्ट्र्याटेजी अथवा रणनीति कादे मुला सुसमाचार जा हारङलासी मिगादेला गुंगरी बर्दोबा बिबा यांसे रणनीति नोन थे यांसे लदोला है जब यांसे इभान्जेलिजम ठीक द इम्पोर्टेन्ट हिन्ना बिजी गोजी बिसमजा यांसे जा अर्को रणनीति नोन लदोला थे रणनीति बिबजा ठीक हिन्न बिसम nga मिले ला गुंगरी हारङलासी सुसमाचार बर्दोबा येशू ख्रिस्ट हारङलासी मिला गुंगरी बर्दोबा बिबा ताम थेरी खाला है चु रणनीति बिबाई 13 ngada यागरी से याद खाजी अनि राङीसँगला टी-शर्ट चुरी सिकामला चुरी जा यागरी यसया 54 ला 17 पद ngai चुरी टी-शर्ट प्रिन्ट लाबा मुला है अनि रणनीति हारङलासी येशू ख्रिस्टला बारेरी जा मिगादेला गुंगरी बर्बा बिबा तामरी जा ngai chu टी-शर्ट गेम chu टी-शर्ट क्वान्जी बिसमजा ngai यदि संसारला मिगादेला गुंगरी निसम ngala रोगादेला गुंगरी निसम जुन चाहिँ येशू ख्रिस्टला बारेरी थेबा अरे जब मैले यो टी-शर्ट लगाउँछु यहाँनिर मैले यसया 54 को 17 पदलाई यहाँनिर लेखेको छु तेरो विरुद्धमा कुनै पनि हात हतियारहरू काम लाग्ने छैन भनेर भर्स मैले यहाँनिर टी-शर्ट प्रिन्ट गरेको छु जब ngai chu टी-शर्ट क्वान्जी नाम ngala रोगादेला गुंगरी थेरी निसमजा थे रोगादेसी ngada पाङला तेरो यो टी-शर्टमा के लेखेको एला थे टी-शर्ट च्याब्रिबा ngala रोगादेसी ngada ngेला अनि जामरान्देसा ngai येशू ख्रिस्टला बारेरी थेना लाबा ज्ञान ngada खोलप्ताला there will be the open door for gospel जब चु टी-शर्ट क्वान्जी निसम चुरी बाइबलला वर्स येशू कस्तो प्यारो मित्र बाटो सत्य र जीवन मनै हो बिबा चुरी टी-शर्ट नाङला जामरान्देसा चु टी-शर्ट क्वानबासे लामा ngala रोसी ngada ngेला तेरो यो टी-शर्टमा के लेखेको हो व्हाट इज रिटन हियर बिसिमान ngada ngेला थिङेबा रन्देजा ngala लागिरिजा ओपन डोर्स फर गोस्पेल ताला सुसमाचारला लागिरिजा ढोका खोलप ताला हालेलुया अनि सुनन ताम ngai राङनीला लागिरि लदमुवा है तिनी याङचे सुसमाचार अरुला गुंगरी ngala रोला गुंगरी ngala ngai chiba ढाला लागिरि सुसमाचार हालैसी धोन लदोबा यागारे हिन्समजा चु टी-शर्ट चु यागारे राङनीला एक्जाम्पल पिन भइना चु टी-शर्ट जा लोगस क्लोथिङ बिबा यागारे अनलाइन स्टोर मुला थेग्याम ngai भाबिना अनि अर्को बिबजा राङनीसी जा सोशल मिडिया युज लदोबा
राङ्निसे जा पर्सनल इभान्जलिजम पर्सनल स्याप्चिनाम येशुलाई बारेरी थिएन लदोबा अर्को विवाह सोशल मिडिया अर्को विवाह फुलपिट इभान्जलिजम चर्चरी बसिराम येशू ख्रिस्टलाई बारेरी प्रचार लदोबा अनि सोशल मिडिया सायद सोशल मिडिया एकदम कम चलबलब मिचुरी सायद राङ्निला गुङ्री एकदम कम मुल्दाला यहाँसे 5 चोटी 6 चोटी आनाम बिसाम 24 घण्टा यहाँसे काति लाना सोशल मिडिया युज लाला मोबाइल फोन्स का युज लाला सुनोन सोशल मिडिया ज्ञान येशू ख्रिस्टलाई प्रचार लावारी खामला परमेश्वर से यांग दाथे ज्ञान बुद्धि पिनमुला सु रणनीति ज्ञान मिला गुङ्री जा सुसमाचार दोबारी खामला तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा यहाँसे तामाङ क्रिस्चियन फ्यामिली भिसिमान चु पेज लवाइगेन मुबा अनि लिचा इन्टरनेशनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिप भिवा पेज दातिदोना मुला 4 वर्ष गाछा 2018 रे जब चु पेज सुरु दजी थेबेली लाना मिगादे आरम मुबा गाला परिवार चेकेन यांगला परिवार चेकेन संगति लाबा भिडियो युबा फेसबुक रे यहाँसे थेराङमान लवाइगेन मुबा तर तिरे गुनु परमेश्वर से चु बुद्धि पिन्जिगी तारेम यांगजा तामाङ क्रिस्चियन फ्यामिली जा यागारी धिमला चेकेन आइन सारा जगतला तामाङगा देदा थारबा पिनबा येशू ख्रिस्ती गिन्ना बिबजिम जा यहाँसे गस्पल सङ अनि येशू ख्रिस्टला प्रचार लाबा घ्यामसे जा सारा संसारी निदोबा भिवा थे रणनीति यहाँसे क्लाङजी झमरा देजा सु सोशल मिडिया भिवा से दजा यहाँसे युज लजी अनि दाते दोना जा राङ्निला गुङ्री चुराङसी प्रचार लाबेगेन तामाङ भजन गादे क्रिस्चियन वाइ गादे कादे मी आशिषी तबेगेन मुला कादे मी येशू ख्रिस्टले हाबेगेन मुला तिनीला दिनलिजा लाना भन्दा लाना तामाङ जाति गादे जा येशू ख्रिस्टी खादोबा मुला येशू ख्रिस्टमा घुँडा टेक्नु पर्छ यो सोशल मिडियाको स्ट्र्याटेजीलाई हामीले अपनाएर चाहिँ हामीले गस्पलहरु सुनाउने कुराहरु गर्दै थियौं आज भन्दा 4 वर्ष अगाडि तिनी जा चुनुन सेसे यांग यागरी सोशल मिडिया से यांगला बोली व्यवहार से पर्सनल सुसमाचार प्रचार लबसे लबजा तिनी येशू ख्रिस्टला प्रचार युल्सा रन्दे युल्सा दोना दोबारी खामला र तिनी राङ्ने र गुङ्रिजा गाइ चुनुन ताम पछि खाबैगेन मुलाकी यांगसे तिनी गस्पेल भेति तिगैन्ना सुसमाचार भिवा तिगिन्ना सुसमाचार प्रचार भिवा तिगिन्ना एन्ड व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट तिग्दा चुजा इम्पोर्टेन्ट मुला अनि स्ट्र्याटेजिज अफ इभान्जलिजम तिगिन्नौ तिनी सुसमाचार प्रचार लवाला लागिरी रणनीति कादे तिगिन्न बिबताम राङ्निला गुङ्रिङै पसिखाजी अनि सुनन तामसा राङ्निला गुङ्रिङै भाइमानजी तिनी याङसिजा जुन अवस्थारी मुला यांगला विश्वास जुन परमेश्वर थोरी मुला थे परमेश्वर थोरी विश्वास लावा सेजा यांगसे गाला परिवार दा गाला समाज दा गाला जातिले लागिरिजा थेन लदोला बिवा तामजा यांगसे गोदोला बिवा तामजा यांगसे तिनी सुप बसन क्याम यांगसे कोखामजी र परमेश्वर से लानन राङ्निदा आशिष धनसुगाई र तिनीरा बसनgai चुरिन थान्ना परमेश्वरलाई जीवित बचन र जाम्रेन्दिजा चु समय चाहिँ पास्टर मदन गाला आपता पिन्ना चु समय जा राङ्निसे किन्चुगो जमादन लासो जय मसिया हालेलुया जय मसिया लसो फ्याबुल्ला हालेलुया सान्सिजी जमासी परमेश्वरलाई सुन्म बचन साचिन सुसमाचार तिगिन्न विषयरी आमोसे एकदम हामसी आमना तामाङ बाङ्गी इंग्लिश तामाङ जमन लसी जना लसी गोन लस्युजी परमेश्वरले मलम दोनगाई परमेश्वरला ज्यादा है साचिन याङ भेनन यांगला उद्देश्य दे लक्ष्य जा चुनुनिना थार्बा बिनबा समाचार तामाङ घेरी पाङ्दोमजा शुभ समाचार ज्याबा संग्युर थार्बा बिनमा समाचार पाप केमसे मिले त थार्बा बिनमा समाचार साचिन चुजा परमेश्वर से यन्जे थेन लाउ बेसी कुल बतामिन चु लाबजा परमेश्वरला आज्ञा र पूरा लाबतामिन हालेलुया साचिन परमेश्वर ते महान आज्ञा द जुन से ज्ञान ननि थेला जीवननि जा मोलाम यांगला धन्यवाद यांगला चु गेदाङला योजना न चुननिना जम्बुलिङ नाङलोन ठामसिचिबा जमन हिलबादा परमेश्वरला बचन दोन लदोला yang rangnil gungringai niba dinyan se danne dona dosinan pangla
सदनन बांग्ला जमन तामङ युल्ला मिगादे शिवा भन्दा ngacha एसुन थारबाबिनबा ग्ले इनाबिसी थेनन्दोला सेनन्दोला यांगला नारा चुननिन हालेलुया साच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि सुसमाचार के हो र सुसमाचार किन सुनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा बोल्नु भएको लागि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् छोरालाई साच्चै नै परमेश्वरको महिमा भएको होस् आजको वचन को टपिक नै यो थियो कि सुसमाचार के हो र सुसमाचार हामीले किन सुनाउनु पर्छ भन्ने कुरा सुसमाचार स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ किनभनेदेखिलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म आउनेलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन जसले येशूमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरूले आनन्द जीवन पाउनेछन् र तिनीहरू नाश हुने छैन तर त्यसले आनन्द जीवन पाउनेछन् यो नै सुसमाचार हो येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जाऊ सारा संसारमा जाऊ सारा जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ येशूको बारेमा सुनाऊ तिनीहरूलाई चेला बनाऊ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा पानीको बप्तिस्मा दिऊ जुन आज्ञा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् साच्चै नै परमेश्वरले सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद आजको हाम्रो जुम सेवा हाम्रो तामाङ फेलोशिप यो सेवालाई अब अन्तिममा आएको छ विशेष गरी आज मात्र हाम्रो यो